Thank you kindly, my people. Welcome to it. Sondela ke tshela nabanye ukuthi Hollywood Bets na iyaphopha ke masishane. Rugby fans, the Vodacom URC season, it is in full swing, and the action every weekend has been absolutely immense. To watch on a field intensity, our partners at Hollywood Bets have launched their VURC Unleashed 2025 competition. Alright, you could win your share of 300,000. That is 300K. That is on cash, on prizes, and betting vouchers, all up for grabs. First, you need to place a bet of 50 Rand or more on any Vodacom United Rugby Champion fixture. But Tubami, you have to opt in for your entry to count. Don't forget this part of the competition. Follow step number 1 and 2. It is that simple. Use the pinned linked on the comment section below. SKWM scheme. That's our promo code. Now, this competition, please bear in mind, it ends on the 20th of December 2025. Then you have to be 18 years and older, 18 years and above to participate. And then you must, whatever one you play responsibly. As we go back to the episode. Danke siyabonga kanjalo sekuphinde kwabanjalo Game Natalians sesibuyile futhi with yet another one. We are always excited ukuthi sibe nabantu audience, but at the end of the day masiqedile ngalama episodes ngifuna ukuzwa ama testimonies, you know. LiBhayibheli we shall overcome by the word of our testimonies. So I just hope ukuthi at the end kuba nabantu abakhulayo abaphilayo of the experiences zabanye abantu, and we are not here, we must always, you know, make sure that we amplify the message. We are not here to edify a crime. When we say crime does not pay, we mean what we are saying. Mjana kunjani uyaphila ankeli Sharp kunjani Timo? yakimfethu dakimntaka baba ephinde yabonana. Yeah man. Yeah, amadevu wabamhlophe sikuka sibhekene. Yeah, istraf orile stroop enyawuthi yamu AJ beyitele shawa yasejele mina bayibhekisisa lamanzi molo kashayala ngathi wenza into lezibe mhlophe ungena umjojo uphuma so grey enjanja sini ufuzo or ukugile mtshana Kuka purkit. yeah ili minyaka so ku 4th floor Yeah. or ulandi 5th floor Angilani 50. neskhuli lasibagaya amagama nje yami. Okay, mina igama lami nguHarry. Yeah. Mwakamdibi Sibongo. Yeah. Ngibe Alexandra. Umthobani Brian. Grand Kimupedi. Yeah. But you know Alexandra, Yeah. we grow up Yeah. with different languages. Yeah. So kahle umama ungizala kumSwati. Yeah. And my father is a Northern Sotho Kimupedi. Yeah. Mina Khomo. Yeah. Yeah. Bahlangana phi old ne time? My father met my mother at Pretoria. Yeah. That's where I was born actually. Yeah. Epogonutu, Mabopane. Bogonotu. Hey, bayithanda blind ke. Mara lezi ezinkawuza yizo ezikhuluma ngeBogonotu. Yeah. Pogonutu next to Godi P. Even the school actually I started at Mabopane. Yeah. Kotsimulolo Primary School. Okay. I was born Pretoria. Yeah. Garankwa Hospital. Yeah. Before we beat George Mukara, Yeah. So kinale sister. Sister akumfita ka 3 years. Yeah. We were 2. We thought actually we were 2. Yeah. Our mom, she was a single. Yeah, and my mother, the way she was saying Kore, she was coming from Nelspruit in Mpumalanga. Yeah. Met my father naspana with passing. He was a driver. Yeah. Actually, vele bana ba gae ba papaka the most. They are coming from Pretoria because na berekela Pretoria. Yeah. And hey, span le bana ba bangata. Madala. Yeah, too much. Yo. Lot of siblings. Wa itse dama no mongwe go lang le ena na re motho la le ditšhelete
ba re ke ra ditšhelete mara motho o shankaso ba re ke ramarete because it's a trouble. Yeah. Carry on, bro. Yeah. No, ba bangata different mothers, but Yeah. I think I was 9 years to 10 years. Sister in 13 har tseya from Kooledi. Yeah. Artlis Alex. Yeah. 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 Hexal intwana okay na bar ne bantlisa Alex alimfana, but I don't know but ucela rinka. Artlis Alexandra. Alexander Makoko no. But after 2 years lisa bathu ba kondebele. Komlobo. Kondebele ku camera 4A. Mo kondebele no. Bathu ba batlusa Alexander batlisi. Yeah. Re plome go Makoko. A re ploma go Makoko. Wa bona ngwana koko le ntate moholo. Re le bana ko kerekeng ke diabilong ke postolo rabina choir kereke and stuff. What happened when I'm Timbana? I wanna sometimes crime. People don't understand or end up as crime. Somehow it's not about or maybe when wakanga. Yeah. But the peer pressure from the family. It's different. Yeah. It's yeah. When my father nahartsi anasta msadi. Na tlhokofaletse ke msadi mongwe from Rankua, sister ya ko Munyane. Yeah, nasta msadi re dula ko Makoko re le bana ba papa but different mothers. Yeah. But runa matala ne le bishopo, Makoko ile ma bishopo. Choro ever even lwana no ronkiwa ba re msiaka no ploma no stuff flop. My father anyala mme wa Muzulu. Wa Tubazana. Usadula le yena no. Yeah. Which is my stepmom. Hey, mara karona le kwalo why utisa voice mona bua ka dideng ka re ayo khatle mona yo shy ko hare me bro. Yeah, you know, I sense something. You know how ke sheba batho on street. That's why motho ang kopa dijo on street ke mmono re svaru dula strateng. Ke mo fa chelete without asking o rutswa ka ya kae. Yeah. Because ke tseba this life for e jwang but maybe ka re a re tshwane. Me ola ha fitla mo life nya rona nna ke gotse ke apara bali. The Watson and expensive shoes at primary school. Teacher ne ke maliena na ku mustupung ke apere bali. And yenali teacher apere baka or something very cheap. Yeah. Tamalaka nearly clever aspana but you feeling nose label you understand? Yeah. Flope it's so proaka. Meola has no fitla. What's about Keribana? They won't introduce or Sekinal Msad or Biang. Autaka, you know, there was this day, Kitomo, who valid that enga. We love Bonalia school, actually, Meola hat, Tilibana by 3. Kidi Kibo sisters by 3. Yeah. Tuba Pelo one, fortunately, Asali. Parcopania, Kafelar, what Lisa, Choro selling Sahaya, as told us strating. If Batswadi Badumela was Lisa. So I've got two brothers, Libona Badula Pretoriano. Libona Kileka Batola Badula Luruna, but Mama Bona Baslim, Atla, Afita Rubala Baucho. Tamale Alexander, Tiabana Bahar. Next. Wabon. Wabona, you can laugh, but whatever Lutiding with cake in Aludula Kidishevene. Yeah. Kinaluka watubar stepmom. I vele native distemper matsiding at the fika more like Finyabana Bantato Mue. They are not good. They are duba. Yeah, and ngasi fit. And I always tell people that's why even now I'm scared to Urbanabaka Hekinali Mutu. I don't know who Rikita prefer Mutu. Maybe she will be different than the one. O Kim Tsebang. We love Bonalia scale, Alima Sestere, Livana Baharika Fela, but Koskela, a region naturally break. Maravana Valivareka di Juda. Lunar Pai di Ju. And a Kinalis sister Rochru, Bam Tutsirnalena Varikitifni. Yeah. Sister Rakawatiba Lino, I'm close to her. I give her the focal gain because she was like a mother to us. We love one up Ruaka Atina. Akoma isalingwana school agcina akoma mkhalabi because of she wanted us to eat at school urka breaki
re je kaofela o thole gore maybe ke breaki le nna ke re ko phanda machiteng e sister wa o batla o panda dula mo e jang lena re ja but nna ke e bone gore mara this is bullshit ene bana ba le ba reka dikota ka nako le sa jua acha le 5 cent you know dilo ne sa le cheap ke bona this life for mara rona re phela boima until pro ka nna ke qala masepa ke pathula nyuka ba mistress ke kena di like officing ke a utswa o understand ke ya ko ene ke tsore tšeo tse re ka ke se kamputsa lutsio mfethu ke bona life for nna but bona ba sekolong but nna ke bona mme o la o rekilwe dijo a re je ka montlong ra rugiwa re etsang na end up ka standard 6 e tshwanetse ke tse standard 6 ke back to Alex ke ra na ke sa kena ya o sokola ke rai back to Alexander when I go back to Alexander tsela ke khotse le tsona tse tsebang se di godilenyana re a qala ra kopana le boteni Poloite ba ba tlhokofetse nona la thenga ka ne diploma go 12 ke na le mmotsa tjaka e tlhokofetse ba re ke bongana ya savaya ka 328 ana le TLX ya ke itse ke fitla ka se ka thola uthila life sitsi le sorry mfethu phela mo rona ra ncenga life ene kana kwe hano re nkaya da ku 17 ko dladleng because me o wa bona nna ke tshabile ko Ndebele ko Makrisa so ke tlile Alexander tshore tswantse ke iphandele bjano tswantse ke thole le pleka o dula that's where I started to run ke kena criming tsama di clever mfethu qala ka madladlanyana kenela go dintlong housebreaking ai mane etsa ganyane thola dikane ke taba da house robbery one day ke tswele mfano ba re ke Lloyd wa ko 11 ke orla mo pela ba re ke ma GP ba re ke ma Israel ma Orange ya na dula ka imfana teng ba re ke Lloyd ara mfetho ro phanda ba mfile mkhukunyana go ntšinyana ba bona ka re parenyana mara ke a itse ba Alexander ba understand gore ntle motho khandre tse di a ntse ba ke sa le mfano ra motho wa mokasa proaka re tswe re kena Randburg re khame magoa cell phone le siyo kana kwe re kene ko dimo re champa le botera nambela ntlu ko dimo ra wela ka mjarteng a bula o seng bi ke tsore kane lo ite tsore kane dina tsora selo mola o itse flop tsore re kena ngamlela manitafe khruto wa bona ngamlela itsware lo ite mkhatele go lebuting ke a bona motho wa overpower ke goge kane ke tshomo di mangamlela a two shot bede maro a tswa ke re esan ke medi mara tsene re ba gama reng ka dintho a re ka dintho ha re tswa loeti a re wa driver ke truck driver a re driver ken a tswe re kena ka se ka mtshele mfethu kare ya tutula yo a ke utlwisise ke re mfulose mo John Brandt mo 11 a ke fetso fula mo John Brandt shoro fana feta a qalo feta off me ya ko 11 aya before fitla go Selborne ke ditrata tsa Alex siqhamuke sipapapa ke asibone like this fitura mo ga re shubile sipapapa hayi ke a utlogolla ka nqwa esa ke jike ke kene ka 12 ke thabe ke re kutlo batho ba morale o tia pe ba mshapile esa a bona no se ke le mo crime ba mshapile hayi boras tot yo nona le yena motho tse dintho tse pakisile ka mo ko ka reng ya monna mo Justin je ke tsore dinthonyana tse finyana ai aba tsebo re loit naval bo mang ngwana bo loit wa tsebo re ai mna le mshimano mo manufetso fitla pat ba re ke heri modibo montsunyana a ke so tume ka Alexander Krenkren aba so ntse pila party wana sena tsabe ai ke diploma ke change scheme now ke a gola mo crime mara ne ke na le distinct ya gore bana ba ko gae ba bola ke tlala ona brigade mfetho tshore e yona ke na le bua tshore ko ha ke lo reka dijo ke bike cruzanyana ke re ke spindle ke kene ko 17 dlatleng ke 17 number 93 mo pela Shadrack Mavuso wa actor ki charity ya ka eo mami o wa mo skim sam nasa rekisa magwenya ke mitsa mami o ba re ke principal tuba gale ne sali mama paisa magwenya la tshore ke fitla ne kopa yeno re mami a mpiletse ngwana go gae one fastinyana mula
ha tswa ke re tshwara di-cruiser ke tsa papa di batle lo tseng ke re tsa mo fihla lo tse ka mpotsa ka papa lona wa bona se ke na le kwale ke tshwaro out yaka ke tshwarola lausi ting re kena ko phene re khama le kula wona makulanyana a qala re khame le kula le reng ke nyuku kan ke paiso ke mfano mo go 80 bar ke codenal traffic cop kan wa ntse ba ka ra botse bo gatora ke a tseba mfanola ba gontsha mo 80 mo plekeng so bone ka matso kena bo gata paco re tshwere dinyoko ba thola di silver ke kene police station re kena police station ke thola tsutse ngwe ya go 16 ba re rona ebile re jafatsa o fitla mo fetu wa iwa ya no stress ke ba thuse re sag go na le o teng ba re ke Peter o tsenla dula mo di wheelchair same day ha ro namela le bota da re di sag re namela o tshile re namela khane a ke tsebo gatile byang away from kodimo ko police station ya khale ko First Alexander a re jumper re tshwara tsipeng re wela ka ra Peter ka ra miste a o shapa ka kipana Peter dula mo di wheelchair yeah a re tswa out ba bona ba nong etsang crime ya golo ke a fisa kopane le bo bongane bo 12 bo orela bo ngane batho ba kuvalele bona ba ngata mfethu ba tlhokofetse Ari pakenyana because someone wants to know gore da ko ngamleng o shaile too short yeah do you perhaps know or di tla catch up ka tsela gore o etsa etseng da go jarting a ke shapa le wa ke shebile ngamlela yeah chori ke shapa o tsebe re ke shapa ya ke re ke mo mnyako ke shebile re wa shobo re byang o khamile o thako e bile mo leboting ke shapa thupulete wa understand ibile ke a straight ke re ka mfeletse mara ke a mona lawa a wela mo fatshe khame ngamedeme khame bana ke nyo di bathroom so na le sure man sat yeah ke sure cause ha ba feta majitana ke nna ke mo mafelong ke ka mthinta ka loto wa bona ka bona ra son mo ichaile. How old are you mchana kana kwe? I think that time fit na ke na le bo 17 years. Yes. Close to 18. Man a re khutlele goma old lady da because already deng wena it was breathing jealousy le anger taba ya mo old lady because le khawan le kontlung e one mara bana ba hae ke priority wa bona and wa bona ha ke tloa from primary ke ya ko standard 6 ha ka e fetsa standard 6 ai mo o tlalelana re the way me war phediseng ka thing for the past of 2 years 3 years na re phedisa masepa proaka I am so how ba o botsa because batho ba bang ba re never day motho ha ona excuse ba o litsotsa ona hore motho entseng because of ing when I didn't give birth to a monster chore na it created me to become something else proaka because o understand gore ha ke fetso tshaba ko police station ke boya ke ya ko 7 ke dula ko 7 number 24 ko uncle ya ka ko cousin tsaka a ke batle ke a tseba ka da ba ntsibe batho ba ko 7 or ke tsang just ke next ale quiet man next so o understand mara se ke tsiba ke ntshanyana tse 4 5 6 ora ya spina and ena le plaka ke plome ko 7 ko uncle ya ka number 24 ko one must die uncle ka ne ba bitsa one must die na re ne le sport up isa byala no ka sidlalle ka mo lo ka dlalla tla bona masepa sorry ke dula da ke a tsebore ke dula mo ntlong ya tlefa mo ke plome proaka ke ploma da gona re khotmane ngwe ba re ke 10 orlile e ya renka e re kona bafana ke na lo khatla lo renka re vai man o renke le nna ke ra na stress plus ke dutsa ke re ke sa kokile moya ke tshabile police station wa mfustana o khata ntle ka ba ntse bipila no sna lo tsa di footage phela na ko police station is tin camera mo ke plome ra proaka ke plome outing ke one day ke tsama ka Roosevelt ke driver choose khotmane dutsi mo site tamala kana melitics ke driver ibile ke a mona bile pampiri mo wa bona mo spomatala ba shapile smart a palametics ana go tlwa morwa o beang ke re tla ke time ibile khotmane deni le ka papa eng wa driver mfano man wa ncenga ngingi tamala ka morwa a re mfulusa go pene mfana o tlela go nna go ntlung da re tlo bona re tsa byang ka taba ya license so tamala ka nazanga ndu to driver mara na dlali ndikulweni tsintshe next dlali ku kulweni no wana ka re na ndutile drive
Chora bono ra maybe mfana ungamncengisa ini taba ya license. Sharp. One thing man le Friday ke plomile ke rai. Ere ke 17 and era ke tsamala ka le stepmother le bana ba gae. Ke ra ere ke ra. Ebile ka Friday la ding ne le batho ba sa pegi ba tshisa nyama. Ko Lethabong mo le mo 17. E ke fitla ebile ba rai tsa mo re fisetsa nama mo le. Ai ban rume ke fise nama fitle ma thamala fitla ke dutse fatshe gwa jiwa ke re ai time ke ile ra ko Malika driving school da license is ali cheap ka re bo 900 ba rai ka re thamalwa tseba or no ngcono wena o tlo mo fashelete nda nna ke tswele pele ka license e re ko botse story mtimana that's why I realize or mewo abanyaki bana ba thamali chore why I'm saying that when my brother khona le batho ba kanga ba le sharp ha bo bona khona le batho ba kanga because kwa bo bona there is a problem you understand me ola mfethu tshore dutse ke ra man time ke tswa ko driving school ne ku bola ntate Malika re wena ngcono utle because na ke re ke mfananyana o le le sharp etafula mfethu ai na license o itopa la bantwana bangena isikolo wena uthathi license ani hayi awuna license mo phuma la wabona no se ke ya golanyana ke a koloza uthaka ke re ko yena enhle kona mama yini inkinga yakho yena ngizela mos ubaba uthize ngiyocela ukuthi ilicense manje angithatha license noma mathe ngeke ukubone la yes kukwami la chali chore tafulene ke dutse mo pela yona thamala ka dutse mo la dutse bana ba me ke ile ka ikuka broaka a ke tsebe re matale kwa nkile kae ka kuka tafule ya shapana kwa tshulwa dijo mfetu thamala ka utlore chore before ke tlo kuka tafula ke re mos nna etle papa ka re kwena itse go ke butse ka taba tsa license a re kona ska tella ma wena ke ska tella ma ka ba ka re me o mpotsa di nonwane mfetu be flop mo ku ke tafule la be di fok thamala ka khweslep a re nqeta ka slep mfetu ke I'm telling you ke tswa ka ke tswa da ke tswele ku gate wa bona mola tsa fako muskon wa talenging wa bona sena ona pruak tsore ke tswela kontle man ke bo ma 27 mana iso bile 50 too much o tletse batho da le ba mo giani skal ke man skaleni a tse actangi ko gabu kai ibile mane ya gae a ngoga ai wena hey tlam tsamaya mo wena man ing wa bona san shinta ntwe wa bona se ke kolesa thamala ko re fuck off wena man chal you understand that thing ore thamale le ntotsi ke le ku koloeng ke renka ke ngengisa ke magrut manakasi are emfetsa mo lukisa a ke tse bore buile le mola ka montlung na gore ke kopane le mora ka re ko yena o lukisa taba license ke bona re nka mngengisa that's why when Bruaka enga started there. I'll be honest to you. And enga kititsika yona tanyana bana tanyana people le ba ga reng ya peta ipeti party ya khono cooler down e buse sense una le nako una le nako o be le tlhoyo tshore una gane everything mara end of the day if ba tlo phila life e green out tswa tanyana ke tswa mola Bruaka ya ka kena cramming chaka skime machita mangwe go bongane bona ntate o sing roundong antsi wana roundong sing roundong antsi wana roundong ka beka kopana le Grootmaneng ba re ke orla kondoza o dula ispenka ndi Grootman o tjola le sister raka na next at tsebe ne ke step sister but now I've never had a problem le bana ba me all it was they were my sister to me sisters next na flop me o na re kgetholla wana sena Bruaka ai ke spine mfethu ke tshware poke tsengi go etsa le one day twana tse ding dia noka ke spina le bona bo bongane ke validate o be le mfano mo ne tswa ka mo masemola e dula ko 80 ko charte ya Letswalo re tso spina ba tsuba ndanda na ke tsubi ndanda ke re ba fethu re ke shianele ko pene fast ke batlo krasta chinyane ke bua machita ba ra ifitlile ba sheretsi nna banong ba ra wena mfethu taba o re tla e lukisa a re ko ete ba kena etutsubiwa ndanda ke re ba fethu nyoka kae mfano mong a ra morwa re tla o bona wena tla mpona bana teni o etsala mo bongana re ko bona ba feti fa modiba nyoka ba mpitsa modiba le no ke bitswa modiba ra mfano a emepelo ke re ke parenyana ka sluthunyana a ka tuma
ke tsona le millimeter monna ke re wa le nka inyuka ka ba rai o jumpe ona ba re ke Mandoza ne diploma go 8 ke re proaka nyuka ka ba re wena o eme tsuba ntula tsuba ndana a tsuba ke tswe kontle ncondi rama nthunya ntjhatsi tlwala masepa party wa bona ke ema montle gona le wena mo ne ba re ke Zanele o dutse o wa ko 9 ke tswa ra heri ka e sharp a qoqa a khwekana tlwala masepa ke tswe bule ke re tle kona maseng lo re wetsalang a re wena mapele ko va sifuba senywa mau tlwala masepa wena sharp sifuba party di champe di emelle tena re emdi ba ke mfenyuka ka lona a tlenyukela ka fela mo fatse king ke re ke shapa tena kutse awe mana sen bongane ne le brigade next na flop le am shapa mo sifubeng parela ka like ka new pila wa bona ke tswa mola batho ba tletse ba re ba butsisa mo gate ha ke ska butsisa ke batlo bula tsela ntate yo na le mazulu mangara butsisa nona le zozonyana mo nane o jika of me ba re kwenze njake ra halts ka ntlwaela lo ke tsho mo di mabone shapeng ga re ba re matalo mo shapile tsona mola ba tshabe ka fela ke tswa out ke tswa ke bona re itse ke Alexander Isalerative for nna fitle go 8 go mkhukung ga ka pake diaparo ke je fatshe Jose ke fitla Jose ke late nyana man ka bo 6 ke a sheba ke tsore ka mango Jose mfetu ke potso re ke tla bona go pele o kena ke tsore nyoko ke nkile mola esan Witbank ke rama ne re ke kene Witbank ke ne taxi ya Witbank a tsebe motho palame taxi ka last minute gafe Witbank fitla bosiga bo 8 fitlela go ranking a tsebe motho Tshabile Alexander o tsebe re mfetu ke na le case Witbank ke diploma ke robale ko ranking robala la ranking ke re ha nka robala ranking kan matala ya no kata mo ranking umpona bona o seng mo la phumule sifatleo ke re matalo ka khona ntshwarela peke are hayi bafana iyeke la uhlalapi ngithi mina ngibe Pitori akere ke tswa Josi Alexander ngithi ngibe Pitori bengithi ngizofuna isibani matala manje ke aphetha a ke tloela ya qala rank ke a bona di taxi ba makwenyanyana ke khuphuke ke boe ai ke tswe ke chikachi late go gama mfethu sa sheba trupela ke tsebe nyane trupa pitu ya Witbank sheba mo ke re sa le gontshi go thola kae ke rate best way ke matizing thole machita la tais obviously uzingathi o di thole di taising fitla taising thola machita dlala kopana utheng ba re ke check up finish up mo lebile ke a wina nyana ke amncengisa bona ning boy enhle kona uhlala but mina ngihlala kwaGuqa la location uhlala kwaGuqa mana uthi mina ngibuya eGomora yabona igama lami nguHerry okay elinye bangibiza Mike mara ungangibiza Mike ke kwala libitso la Harry lendi ke ra bangibiza Mike athi manje wena Mike iskipani ngithi mfethu ngifikile la bengithingiza ku antamantu ambatha kasahlala ngi ara thatbeke sambe kene ku Witbank kokasi kwaGuqa emkhukhwini kunelokishi kune Kelville yonke angifundisa la kusemkhukhwini kaGuqa nginimara nginehonji okay angifike bangigayela ihonji plomo ke robale la ke manje mfethu kwenzakalana athi ayi mfethu mina ngiyabhayiseka ngithi mfana simzina sithola ipekini noma igroup asame ngikhombe isababs likuphi kopana la uthenga bari kimandla maphanga skutshi mtsuntsuntsuntsu amatsweka athi angavana ngithi asi bona rikene ya manje ngicreate scheme cala fatha house breaking roba gate jump shapa mnyako phatla ralaisha TV in the ponyane rwala kolobe rwala ki TV li DVD wa di bona ya fitle thole haramba lotsi ka di paisa mama grot bana re ayang ko trupunda gona le bafana ba machangane ba re tseba nkiso kulkulalelai a ke bone le ya duma ntate ke re phela will bring these things like this ara bring them ke ra di ntja a reng a qale mfethu kuthola di chain di ka para mola di ring mola ke nna ola ke a change ke ba makolite I become more animal naskela zanga fail
azange abadomo life so ekicala da Witbank ke sele nna ke kene mfethu se ke a tsibiwa da tswe ke kopana le mama ngwanaka wa mathomo ke bile le ncusi ke na le 20 kopane le ngwana I think na le 17 mama ngwanaka a tswa skela mola ke nge wena re phela nna ke mkomora check sambe wena man ku bone le bafananyana ba yantsha abantwana tsila mola kokuca usenkema mu preach class keleng kemila kemili skim saka ngikile bafana balo oza la siyamkhapha nina niyekele indaba yokukwala nina mina ngibejuzi yabona indaba yeni manganthatha nayo juzi naphila lempilo nyaneni bazonilimaza bathe sifuna ukuyibona le Gomora ngithi ngizonisa hlangana noma mntwana nami phethile emlambo ngibe nencuso yokucala kuye ngiboshwe amacala avuke uJama angalimali lezweni manje ngiboshwa lezweni angalimali nokulimala njengoba ubona sengingathi ngicwalile ngidubulekile engakalimali ngiboshwa mangiboshwa mangifike police station bangithatha bathi mina bathayi kahle bathayi never fucking ubovu lo muntu alo muntu yashisa lo hayi ngeke umuntu une escape ekudala siPitori une escape lo muntu lo hayi ngeke hayi sit mad proper bathayi ngeke imeda Leya ngebalekele Alexander kuncane Charlie trialing bathi wena bazokulanda ama CID wena abalahle one day singene ecourt ngalenzansi uGhata sinokumthuma enzine mina ngibona udala kunopportunity ukubaleka la phela mina ngiyashisa le Paris boshela amasimba bazinix abantu bala boshela ukule drop baboshini ya lentonyana ezincane lezi sasilokishini ukuthi mina ngijontshile edlalini ngiboshisi mina ngiyashisa mfumo yo mamntwana pregnant ngiyabona yo hayi la ngeke ngeke ngaphuma ngeshort Charlie shothi lo Ghata lo bambize bamthuma kabuya athi uyavula asathi uphethe iski yavula shaya mfana umshayise nebona push akulu ukuthi ebondeni ngiphuma mangiphuma ngale emuva ngale ngigebela ivene ngijapha ibonda ngwele ngale ngithi never ngeke khona bathe munye ubalekile kanali izindazo siyaphuma siyabaleka angihambe brigade ngithi never sekunangaki to escape angibaleke program ngithi angeke never lena ngimeli le angibaleke bathi thama lami hayi thama la ulina limkhukhu lakho umloto 1990 kuvula imloto la imloto route thama la kulithenga indawo in ngithi hayi ngampani hayi baleke ngifike umloto abangazi angiyedla dini hayi ngibheke ngihontshe mhlane intwana bathi uJomo hlala eMamlodi urich manje urich njama hlala nomjomani duze nasedladlini still stepmother someone thing ithi ngiyalapha ekhaya ufunani wena la you hello mama musu serious akakufuni hayi lo mama akangifuni mara uthi neliliketo tsa hao angakufuni nje igazi belingazwani no sonke yakena the very same sister lengitshela ngalo mina bese ngibaleka sister lami bese litruwile mase ngibuye selihlala nendoda hayi futhi bebe ngalitru sorry bese lithula umuntu but until it through sister lana 20 something lithruwile hayi ngibona ukuthi hayi ngeke ngihlale lapha yakena mangifika sister lami belisahlala ngadali ngatruwanga nalabo bantwana balabo mama nesibona kithi still bekasiphikisa same life azange shintshe lo mama leyo yona ngikhuluma straight TV akaze shintsha yabona abo mama if uyashada uthola abantwana ungaphilisa abantwana babantu kahle no Charlie even now myself I don't do that mangimithi umuntu anabantwana angiyenza le because this thing I have from mina ukuthi ibiyapi yangizona ukwenza lamasemba mfethu ngiyashisa ngithayimari la kuyalambeka la hayi ngisuka acoshe isister yami Livayi liyohlala emarumini usaphinda lo mama kwakhiphela inye igama bathi ngamara sinolonge athi one day thama likho lispanele ejuice mina sengayiya ngithi ngihlile yazi beka nomkhuba bekunelinye uGrootman mara uGrootman lambeli ngekho grand la encondweni but mara li mawulibona nje li grand ngathi limnandi but bengilibona nami ngazodala ikhomnandi shothi ngimncane kuye but mama mhluphe estradini bengathi athi ngiyobiza uGrootman lami bengibakapa ngale bengibakapa yabona bengibakapa lo mama wakhipha amagama one thing vuka ekseni edladleni ithama livula isiphaza
thina besingangeni lesiphaza kungena abantwana balumama ukwakhiphela inye igama lomama wathi uyazi kube umameni beka right kube maybe babini unishadile manje kusho kona ukuthi bekuyisifebe atshela isister lama athi kusho kona ukuthi bekuyisifebe ngothi naku mina ngihleli ngishadile la mama mina benginenkano na Brukita ngithi manje ngiyazazi ngiyaduma mina ngiyashisa ngiyaduma ngibuyele manje back to Alex ngiyophathula ngiza ngayi kunenye insotsi bathu Joseph ine tavern wakamahlanga ngishaya Cresida ngithi mfethu na Cresida ngifuna umbone uGrootman Leslim ngothi uyangibona the wena uClever wena uyabona nokugcoka manje ehle kwena zishangana ngithi mina Grootman mina ngibuye Alexander so kusedladlini lapha kabovovu ubunhlanhla kucele bushiri edladlini ngakamdibe ya ngiyaphuzwa lapha mangile vele uyabona ukuthi mara lo kuSlim yabona sengiskima aboClever bakwaNdebele enye insutsi yaseTufuntini bathu Simon besifana ukuthi yena bekane dress bebacasa abantwana bomuntu sengiskima manje abafana baseKwaga ngiskima iNdebele manje from kwaMhlanga mina ngithi ngiyahamba ngiyangenelele ngiya drive bathuli Cresida ngibuye nayo ngispine nalabo utsutsi bangazise manje iNdebele ebukani mina iNdebele ngiyayazi abazi ukuthi mina ngikhulele kwaNdebele ngitshelele uSimon ngithe bheka la chali mina kagogo kusekamera 3A mawuphuma ngale ndlela eFalbank ngale so wena ungathi angiyazi wena umkhaya nini saspini yebani letsothi le ngibuye la Randburg ngibuya noSimon shay bus ngithi besibiza Ace shayisaya ngikayile Grootman le Grootman lithi bafethu mina nganigange 15 mara manje anginamali bambani nayi 5000 sithu noSimon Simon athi azini mdiba asiye kuphi asiPitori eMamludi because kibo kuseMamludi angisuke ngeMamludi masifika eMamludi phuma isipani kuthiwa eMontana umlungu nanga ulahlile iploto bekusesa amaplotini lapha eMontana before bakala ama mall ama complex ayisuke yimi loyo hayi asimzwanga umlungu ploto nje abelungu bathi ngabonani bahamba bokhikate ama khikate seJardini PTT balungweni bamba belungu singena nabo phakathi hayi safe yavuma babe yaduma nayivulekile yazi lapha kwenzeka iflop bayekela umagogo kitchen ngithi kibo zwakala nomagogo mina ngiyazi lethuthenye bathu uJimmy yaseMamludi esika asibopha umadala masibopha umadala makezana nomagogo kanti madala la emuva la kune panic button yabona sibhizi ngesifi vele siyavula siyalayisha panic button ithi hayi ngithi akusala siyaphuma la angidlala game leyo ngisho baba ngistata baba imaza ntum ngithi asiyeni hayi kuvula igate masiphuma vele kuseplotini siyaphuma siyobamba le ndlela ithi Mamludi umloto yabona ithi inkangala brongor sibambe sibuye yini nisifakela uTrump la ngamabhulu hayi vele amaplaza hayi yena yabona abanikazi juju bama problems no but not ukuthi besibazondela ukuthi amafamily ngiyithola ubutsothi yes imali sifuna imali vele umlungu bokuyicash niphuma asiphumi shayikari sifike emloto ayishare sharp ngithi kule Grootman emfethu nali master and uqedisa umgayisi yayo ngithi kuSimon senze njani ukuthi leli yashisa Simon athi asimgayi asigayi Twistina ubone Charlie sengibrekisile emloto senginendawo yami ngihlala khona ayisengibrekisile emloto umntwana wami is2 entombazana nomunye umuntu nomunye umuntu Witbank angisayibali mfethu sephumile lento lezo sezilanda boma2 sayingeni ngiyabela nginandaba ngiye ngiboshwe masiboshwe ePitori singene ePitori kuvuka emapiano ukuthi mina nginama escape Harry Mdiba Kimang ngithi mbathu wena uthi zo Mike Mnisi wena sijwayela wena futhi une case eWitbank kahlelela seWitbank mfethu but I fuck off ayikungena court magistrate athi nama escape angakulomuntu bathu na 2 athi lo muntu akagwetshwa Springbok athi 18 months bathu wena uSpringbok ayikho le mele bakubambe ngala uqala before you fair bangithathe bathi ngilanda bukhata ngibada bangithathe Central lapha le Geneti Khoshmampur bangilande bangilahle Witbank ePaxton back to kuvuka amacala kwamacala ngiyapantita
kuvuke ikhatefti yase eRandburg bathi kunekari wayitshontshe eRandburg ngibhekele mina ithi hayi engiya-attend yazi lapha kwenzakaleni mangingena edanyana sengiyashintsha ngena i-26 yabona ejele kunama-gangsterism chief wakeca chale phela lapho kuyanyiwa lapho kusho ukuthi mangana nombolo mfana khohla mfana yeah ziyakapa lijeki zangala ziyakapana kusho ukuthi balivula ijele nisathi niphaka umdoko mfana yabona iskepere futhi yasazi khala phezulu kwekhanda igazi liqwalile kusho ukuthi yazini kuhlala ijele livula 10 minutes 10 minutes ijali nyali khala idonki piri liyavala ijele akunasikolo lapha hayi ayikho lento leyo kunaskill skill singale emabhantitini manje mina ngingapha ngenza 18 months basibeke ema-single selling iBringboks kuphela ngapha angibona ukuthi ayikho lento le ijala ngiyayingena i-26 ayikho lento le siyangifrustana nesizulu ngiyasazi ngiyabona sibalula uyabona ngara kugcwele lezi lezi sibuya lebo taful kopo lesikhuluma isipedi kunzima ngayo ukuringa ini isizulu manje 26 abayifrustana bathanda boma Air Force mara mazithi bonongoloza hayi uneto emhlophe bohush hayi bayingeni amanye amakhruti manangijude ukuthi hayi wena indoda emhlophe ayikho lento phamisa usikisi wena manje bona la asigcwala ukuthi wena uyajoyina uyangena la ekhaya ukwenza njani phezulu kwempatha uzobona ukuthi igapha kanjani uyakwazi ukwenzani la ekhaya la mfethu singena ngegazi saphuma sangena singenile ezimhlophe mfethu uzikore shothi uzilungisa ngocorrect ngosikisi la sasingeni angibone ekseni kuvela kuvula ijele sharp ayisiphume basivulele lapha nenye intwananyana enyaphakisa eBig 5 lapha yesiphakisa mayishaya iskepper khulumana yajumpa ngidonsele iskepper ngisho kwa ukhata badayi wena uyadlala donkey pir awumemezi awuconfess mfethu singigande futhi mara bokhata bayazi babuza lo muntu shamthetho atayi bokhata bayitshela azibuyelisa zithi hayi wena mawusushayisa ngale uza ngapha ezakho zimhlophe mfethu ngenhlanhla mina ngaze ngibhema uthiyami hayi indaba zokubhema vele angidlalelanga drugs angidlalelanga hayi sinto ngaze ngibheme nje impilo nami wonke nje ukuthi kamehlo nje ngiyazibona ahlala bovu shoot bengiduma bengithi ngizokubuza ukuthi icondition bengiduma icondition vele ngiswa I don't know nami nginokuvuka nje abovu maybe mhlambe lesilwane lesasinokuvuka ngazi ukuthi isilwane bani hawu umacala mfethu sekajoinile ngale trial mina ngapha ngiyachizile kusha 18 months iphele but back to trial back to trial masifika le babuza ukuthi imoto yathathwa so angithi thina phela ikhotho kudala wazi ukuthi buzikhulumela ufuna ukuzikhulumela ngithi hayi mina hayi lo yaraki nayo nakokhaya akunamuntu mina ngivisita kunjani asingene la eGroblersdal regional ay hawu icase ayisayijuice bathi abayilethe ngapha angabashiya bomacala vele eboxini abashiya bazikhulumela ngibuza umbuzo uthi nani kuphobutisa liphodisa litate liphodisa le re tshwere ka koloi nna khopelo ba butse hore le nkreile ka mara koloi hore jwang phodisa litie uthini wena bare araba mthu ke re mthu wa ntshabisa phela ke ka mokhotho na ke a tshaba mara bano ne ke re ka bu ba re butsisa ke re o nkreile ka mokoloing ka re re utswitse koloi re le 3 barawa ke ra ke re nna lenkreile bongwanyana mo ke tlhatswa skipa ba re ka re la kry-a o ka mara koloi ya robetsa re ka re nna bjano ka mokoloing le ra bjang gore ke utswitse koloi but number 2 I choose number 2 I choose number 3 10 years wena sikhomba ngomuno wena ngiphume mangiphuma briquette ngibuyela kuphi emlodo ngicala Alexandra ithama lithi kimi mfethu wena indaba yaseAlexander usayi angidubuleki shayile 18 months uthi sengihleli boma 2 years couple months awusayi le kublombe kancane la uphumule ngibuyela kuphi back to emlodo chala kunafokula kunampahla kunanix ngibuye danyana phela mina ngihambe umhlaba nje ngishiya shothi mangihlelile kuseli taxi leni mina nginafokola ithe manje thama mina nginanix mara bengicabanga ngibuyele Alexander mani ngiyoncenga athi hayi bloma kancane la emlodo la phela
okay stepmother sekho isithole le weekend time lingithathe sifike siblome athi time kunamateki lapha nekipanyana lishebeleri limgaye jalo mama phini phakathi kweviki ara diaparo tsae oye tlo fatsutse diaparo yo ingosa sedlalela sibona bathu uvuvuhla lithembisa yesgela hangihlile lo mama uyakhuluma uyaphinda futhi lo mama lo akashintshi msilo shothi ubona ona Brigade ukuthi ifamily kunabanye abantu abekho right empilweni la uthi sopholile mthimana usafuna football now ay ngathola isipaninyana ngifana nabantu estradini maybe ngenze kungcona hayi no mama lo angisho ukuthi uye but amagama wakhe ya ngeke ngimblame even today mara ngimfuna ayikabi ale ngikhuluma la angimfuni ukuthi ukhona usahlala nethama lami uyangenza ukuthi namanje shothi mangibheka ithama lami ngibe ngiyamfrustana ngiyamthanda mina ethama lami siyafana even ukule nefamily ngiyayihambela 2 weeks back bengiyamaskrala cousin yami shadisa umntwana mina ngiyahambela ifamily yakithi male oledi esani male oledi cha uyakena anginampahla mthimbana ngithi mara ngihlalelini la imloto la ne man yazini akuhluphi incosa esedlalini yesigela ngithi hayi ngivula ama wardrobe etime ngithathe lo ngikuthandako skipper bruku teki ngiyapakisha mangena abuthi wetsankere hey shut up wena nalama teki bathe bangigaye ala ngawo lo mama thathe ngipacking thathe bag thathe isuit e1 ngivaya ngehle lapha etolo ngithengisa isuit ngithola imali ngithi back to Alex thathe impahla yethama lami yazi lapha bese ngisenda imessage ukuthi fok mama ubone thama noma lingahlanya nginandaba nalo mara ngiyocokana and ungihlalise kwaNdebele eMpumalanga ingcondo ngithi before ngiva ngikule Grootman bathu Joseph akaMahlangu unathave phela nginamali phela uyakolota wena le Grootman engenzela imhlolo ithanga zokugaya imali yakho inini kalo Grootman engikhandela uviyo ngibele Alex mangibele Alex hlala ngithi ne man imali yami kwaNdebele back to kwaNdebele madala manje imali yami ngiyathola kanjani le ya 15 le abaka 5 ngithe mina ngicela le mali yo anginafokoli mina uyele wangidubula la esusini madala same Grootman shothi yazi angikhandela uviyo etshela ezinye intwana mali intwana ziyangazi vele sebangazi abantu basemloto lo ziyaduma lo uyahlanya vele hayi bengadlali bengikapa ngiphuma nawo street kapa street ufika ijike kumama wakho umtshele mbulala umntwana wakho Charlie le Grootman lithi hayi yazini ithi ngibona le weekend weekend tololo le Grootman lingidubula ku shuthi phakathi kwevika kwiDecember it was ngi23 lingidubule shuthi ngiyamlanda kuyachayiviwa kumnandi emfethu ngifuna imali yami phela hayi wena ye umezime lentwana inini angiphathanga focall mara ngine plug Grootman adonsa isibam ngithi shala ngithi mina mangidubula baba ikhanda thuke ngithi focall musidubula asho la ayisana ngiyiwe bullet lingene la liphume ngayi ngenhlanhla ngalikule start esingarayi sister lamvele litrowile bazama ukumvusa uthi sister nawu uyeri phela idubulekile nini naye na flop nalithama lami kuphezulu likhona bamlanda uthi dubulekile umntwaneni shot ngiyabezwa noma bafika amateam no right ngithi hayi ngidubulekile inyawo ngiyazizwa vele yazi usini thathe ambulance ngithathe kwamhlanga hayi lo muntu uPitori eKalafong Kalafong hospital ngene Charlie yakena lento ikhuluma u12 futhi uphaphama uze sokhafilwe mzulu 12 wathi ngaphaphama ngikhafilwe ngiseKalafong mathi mbuyise ngamhlanga labo gata babonile uthi hayi lo ushisa fu yena dimali Grootman lo batshela uthi lo muntu isigebengu uyatshontsha uyabulala lo muntu loyo batshela kamhlanga kuphi police station balandelele bathi hayi kula manje bongishange 18 years wona Brigade mangithi phapha kamhlanga engizwa ama handcuff
inyawo sebenzi thola bohata bahlili basifundela amaphepha dawo so uvukile ndoda esani nge-operation inyawo zisipani Heri Mudiba sure una 7 account maswahlanganisa batshele bonesi bathi uyingozi shothi yabona nonesi makazoklina enzani fuza ungezisa bamhluba bohata bayala athi ayine kupha umthaphisa bara hayi emthoki Springbok urukubisha hayi urukubisa mmereko bara beangari muthu mawutabirika itsi thotswansi kumkenya bavu ngimthaphisa esana azangibuze lo chiro neso uthi wena wayimapholisa uchaba soki ra inginga bathi hayi ayokuthu fike bohata mafika bohata yazi lapha ukuthi ngijump uthi ile bari ufika ama CID ayithuba kaMahlangu bengibazi bakamhlanga ama CID ama twins bathi mfethu wena unamasaka bhaya mara thina besifuna ukwazi ukuthi lo muntu akudobulile umvulile isakho kanjani ngithi hayi mina ngivula isakho bathi indoda uthini ngithi hayi ngivula isakho mina kunasakho ngivula kimi umuntu acishe wakucisha bathi manje ngothi umuntu ukudubulile kwenzakaleni ngithi hayi bafethu ayikho into ongayikhuluma ninambani utshela lo Bruwenu lo ukuthi ngicela 15,000 yami yale imoto bengimlethela zona bamavele bohata bakada Marita malimtshela uthi hayi wena angingeni marithi ngikutshela abona ube nenhlanhla ashone lo muntu lo abona mangafayi mara wami umntwana mina ngiyamazi ngithi ngisahlele usi wanti qhamuke busimuno bulukutu clever zasekwandebele emdiba khambani phela nesindebele ngiyakwazi ukusikhuluma basiyezwa bathi udubulekile mani mkhala ethu kwenzakaleni ngibatshela ukuthi hayi lento lebekhamba sosobatayo ungawari thathe sithi nyiloko hlali usengidlile isibedlela mfethu bangisele esibedlela badala umuntini bagcina bangithatha bangibeke epolice station azibohata chali abe bangibulala brigade abohata babangithatha bokufuze bangise kuphi eHoshimampuri bangise police station kwaMhlanga operation imanzi bathi no akuze bohata basijuzi bazomthatha lo muntu lo bathi ulinde abohata ngihlele esibedlela ngihlele epolice station ngathi bo 8 days ngithe phela mina la ngiyanuka manje dideng babatshela boClevo time man lo muntu uyafa ngayiphela ngicela ukufona bathi Nix edladlini abazi ukuthi ngephi and ecabanga mfritu phela emloto nokuya kwaMhlanga 225 ithamala malisasi ngihlala epolice station ngicela umunye uGhatha uthi man ngilela ngikhona ukwenza fokolo Ghatha ngene bathi man akungeni mavula la operation ngimanzi and ufuze ngiyiclean ile bayifaka ama stitch Ghatha time athi yabuza bathi yekela lentsha le lo Ghatha lo yi1 ifamily yale barle labutsotsi bathiki ma ungawari mdiba uJoseph siyamfuna sizomthola same weekend arani tavern zawa kumnandi kucwela abamngenele boClevo bamcala eminyango bamusho nakwakho uthi intombazana yakhona ithi ya jump ecounter phezukwentombazana le ntwana esiphuza bullet asike sakhala emloto kunomunye uGhatha bathi uSaddam wasemloto ukuGhatha ngathi so asikhale lapha ngathi kushone 3 abantu ulimala abantu kufele ebhari ufimili kufenye intwana beyiphapha kanje enye idubuleke DJ mina ngilimele angasifokona esana Monday ngibona uGhatha bangena ukuru kungena yena lo Ghatha bathi uSaddam yinde ngitshelile ngathi lento le akusumuntu le ngiyo le esana ebabulele le bantu Imfethu boGhatha kwaNdebele bangenzela imhlolo bathi uyofela la ngenhlanhla enye intwana mayiphuma ngigama namba ngithi nama number sister mfethu athi kuphi ngethe emloto soso lentwana ithi ifike batshela uthi phela umndiba ngala police station uyabola uyafa mafika la bathi hayi vele kufuze bangithathe bangilahlela kuphi enye lokho ngicale manje ama trial kuvuka amacala mfethu kwenziweni wonke ama attend naba ama CID bathi wena ubulala abantu emloto ngibulala abantu kanjani mina ngothi kudala mina
mangene khothe ngichazile iloya istory ukuthi labantu umphoyisa ngithethe bathi lo muntu manje imsusa esibhedlela nimbeke kuphi nithe uyaphi ngithi labantu bebangibeke epolice station for how long? It 3 weeks. Hayi magistrate angayithatha indaba labo khatha athi anix hamba nomvulile ikhisi lo muntu lo wela back to Alexander Alexander zithi Randburg zithi code 8 but 18 years ithi lo cop ayitona zabudaki mfethu against the wall mfethu ngidubulekile ngitrayala ngenjalo kafiwe mfethu uzibuza nabantu umuntu lo ncenga yabona la ngile ukubamba kanje le ngathi tafula mara ngikafiwe mabathe bathi hayi lo muntu unama escape kwaphantithe nama escape asimthembi ngkwetshe lokho bayilandelela bogathi bayilandelele court uma mfike ePitori bayichithe lento bathi ayikho lento hayi mani kancane na lo muntu ubulala abantu kanjani because lo muntu nethi bekaboshiwe nabo since wabosha lama medad so hayi ayikho lento le yopantita ngene maximum ngithola bona bo 12 laba thola nabo nongoloza labantu babiza kulaba nabo les laba nabo les ngibathola bonke labantu laba maximum fika lapha ngifucked up ngiphelile then ungena nga 18 ngena nga 18 mangena ngithola bonke nje botleva bojabu bonke abantu bakhulumana akudala chisila bonke labantu bebezala kwabiza ngibathola maximum hayi ngiyancingiswa bathi sibhedlela ngithi angihlale esibhedlela mina ngihlala iselini ayi mfethu ngidonse asana oles basisi isipholela lapha mfethu ngiphole bangincenge ngibe isoja uthi yami gcina ngihamba ngalama crutches amade ngiyachizila ngise maximum hayi mfethu yabona ngoNkulunkulu thina botleva siyamazi uNkulunkulu noma ngathi asimkhohlwa shooting shy bangise edladlini bantithi maximum mangishaye maximum those two brothers engakutshela ngithi uLidlabo wabathatha leka gogo sesebancane ngathi bangifune bazobathola uthi hayi ukuthi banisejele bazwakale one team angithi bana after so many years bathi hayi mfethu phela thina wena umfowethu siyaza bathi hayi bongagangi ubuya ngibulala hayi sharp ngiyehlela medium bonke labantu ngiyehla nabo no12 ngamshiya ngaphuma kucala phela mina bengenza isigwebe esincane bona ngabathola vele badonsa abo parks abulinda amabaso bonke clever sase Alexander laba hayi ngincenge solo hayi ngicenga ngangidelela ngali crutches hayi prison wale ngiyalitshela hayi futhi sekwena asiyabona lapha vele bokugcwelela izezibini natali ibhubezini mfethu hayi bangishaye bangisuse bangilahla kuphi ezonorvater manyo kuli time lebar basusa sonke mina bangisezonorvater abafana bashisa le matache evenda bangisuse nalabantu labo mina bangisezonorvater bona kan boshisa le bababuyise bangithola kuphi ezonorvater mangifike ezonorvater maximum ngihleli ngathi boma 3 iron vele ngothi bese ngiphushile lokho hayi lokho besikhala abokukashwa lapho kukazwa lapha hayi bubezini abo kunyiwa shay maximum yami ngibuya ngemedium C medium C yazi ingqondo ivulekile ngiyafacilitator sengenza ama programs ngiyacala sebangifaka ukuthi ngimele amajita ngiyakhuluma uyabona sengiyafunda ngicala ngenze N1 yes mfethu ngayenze N1 ngayenze N2 ngacala ngavuleka mfethu isilungu mina ngisicala edanyana mina ukuthi ngikhulume nemas ngime phambili ngikhulume ngicala edanyana ayikabi shothi ukuhlakanipha sengithatha kuphi edanyana okwempilo lokho shothi sengicala ngiyazicreator ngisuka lobu animal ngiba a human being. I'm building myself as if now I've built myself. Afika ngaphandle sibari sami sangincingise emateksini okay sengine avansanyana ngifakile ngine membership ngisibane emateksini Amsterdam manje the time when ufika lapha Alexander phela igele yonke le uyangifuzana ngenza I think ne 2 years ngenza iMandela Day last of last year nganikeza bogogo ngakhuluma neAmsterdam neArt ukuthi hayi man cela ningisize mina ngiphushe nayi program sigqokiseni bogogo nanani yaba successful last year shout out to Taxi Association hayi mina ayikabi ngabuyele esikhogweni thina our chairman uSlim banokuthi why Amsterdam iqasha abantu ababedanyana
because aba understand mawuphuma mfethu uzoyenzana umnyama yeke into Umnyama, yenze via yeah mina ngicale nge5 rand yo 5 rand estradini ngiyimashele ngenzana ngancenga mfethu so longidonsa lenyawo wathi hayi unani uzenzani but today impilo it's easy man i-sharp line yangifunstand chairman yethu uyavula last year la duze ne-Gauteng station intombazane bathi urefill akanayinyawo bekashele indlu abafethu ngababiza i-TCS ikhona bontatiliwe maximum bangisiza even ne-area commissioner lo mama bekazile mazingivula le ndlu leya ngafuna iponza yazi yabona idanyani ngithi la ivula ingcono funa iponza ngangena abo Shoprite nanani athola umunye ubaba bathi ubafani la ilombathu nekhampani recycling ngamtshela ukuthi madala lapha ledladla leli lifuna isilingi lifunani you don't use money you only use this a brain waza wathi hayi ngafaka ngathi labafethi baceda ukuphuma laba ngokuthi bafethi niyasayina into soyenza idanyani ngiya-approacha sahlala phansi buntatili wathi hayi bafethi phela manje yosibana la ayahamba ama-hour botleva uyangifusana lana ukuhlala ekhaya uceda ukubuye maximum child last thing ayishayi Mandela Day sa-rebuild indlu yakhe sayiceda urefile akekho ongasazi borhata i-CP I think honestly speaking where I am today I'm much better far where I'm coming from. Yes sibili I think into kumele siyenze manje asifane ngama-number wakho yabo I know a lot of people are going to be saying mona second coming nizozicelela yona kulula license ikhona izosinika second coming akusenkingi asibagaya ama-number for any moral support because into ebalekile ukuthi sithuthukisane empilweni yabo so impilo kumele ithuthuke mfethu it can't be our yesterday awufani nama-sorrows nama-troubles wakho i-future iseseyinde sibekele ezinye izinto ezingathi great asibagaya inumber yakho that's how we wrap it up. Thank you my brother. Inumber yakho ithini? My number is 071 910 9183 asiphinde vie 071 910 9183 still na this year ngisaphusha sizobona senza njani for Mandela Day but manje bengicelile esigela le babulala umntwana la eLondon bake bagwazana bengicelile bebakunika idate yangi-13 sikaJune ukuthi funa ukuthi umotivate sikhuluma nabantwana wena sahlangana nase-East Bank eholweni yes so hayi impilo yavula bhuti so I'm helping people bokunengane kuyashona ye-disability engasuka empedeni you know ukuthi our government is failing us le ncosi mayiceda ukushona ngisiza nenyawo uthi ambathu simakaleni ayi uyedanyani iGrootman leClever simbiza malume you know my brother kwaba buhlungu mangithi ngiyocela ukuthi ukuthola amaveji bathi lo mntwana iforeigner kunaka ukuthi ngathola amaveji but ngalwa nale Grootman until simngcwaba e18 duze nasemashanganeni umntwana bekahlala empedeni angasuki totally angamuvi we manage ukuthi simsize simngcwabe and right now to be honest what I'm doing I'm fighting against abantu be-disability because abanakekelwa Brookithi abanakekelwa ngize ngabuza on that memorial service ukuthi bengicela nje ukubuza abazali and I'm still even saying to the parents abantwana abantu-disability noma babancane or badala niyabathatha labantwana niye nabo emamall or umbuzo uye naye emall umbuzo uthi ufuna ukudlani today because imali yakho uyayihola mara umntwana umfihla endlini akaphumile ngaphandle awuhambi naye emall noma ahamba ngombhedo nimthathe nje nicela imoto Alexander cheap iavansa icheap 50 rand 70 rand ayidlula nifike emall nimphushe nange-wheelchair ningene naye abe free you understand so iflop yethu nabantu abamnyama I don't know umuntu one-disability angazi ukuthi babona ngathi uyagula or akasanampilo or i-calling yakho le Mzansi Africa, that's how we wrap it up. Uthando Lodwa, until the next episode, happier Sunday.